Ja sam Boris Milaković, rođen u Požegi 1970. Neki me znaju po nadimku Kukac. Negdje od druge polovice 80-ih sam na sceni, uglavnom hardcore punk. Radio sam neke fanzine, kasnije bendove. S vremenom se pojavilo u toj priči i nekakav experimental, industrial, noise zvuk. I u zadnje vrijeme sam dosta aktivan na underground, raw black metal sceni. Što se tiče prvih radova što sam radio, to su bili fanzini. To su bili fotokopirani fanzini koji su se bavili tom vrstom glazbe u kojem smo mi bili, hardcore punk. To sam počeo negdje drugom policom 80-ih. A svirati sam počeo aktivno od 90-ih godina kad naša ta ekipa, neki znaju, ekipa iz Pistorije imala dosta tih hardcore punk bendova, grindcore bendova. Čak je Požega postajala poznata baš po tom zvuku izvan, po Hrvatskoj, a i šire. To je bila zanimljiva jedna scena, mislim možda čak mi nismo bili toliko popularni u samoj Požegi, ali smo bili vrlo aktivni i radili su se tu i koncerti i sve u biti. Bio taj jedan krug ljudi koji je, što se tiče te hardcore punk, grindcore pa i ekstremne metal scene, bio vrlo aktivan, dovodio je bendove iz cijelog svijeta. Bilo je stvarno jedno, moglo bi se reći, nekakva renesansa u tom nekom undergroundu, ali je u biti taj underground držao tada i scenu u Požegi, svašta se radilo. Jedan dio te cijele hardcore punk priče, underground priče se vrti oko do it yourself stava, uradi sam. I u biti od tuda dolaze i fanzini i bendovi sami rade snimke i sve, radila su se tada fizička izdanja, mislim rade se još i sada, uglavnom je to nekomercijalnog karaktera, bendovi to mijenjaju među sobom. Ali ima ta neka priča da bendovi ne čekaju da im neko pomogne, nego sami rade, sami stvaraju i to se može razviti pravo dobro. Današnja tehnologija, ako malo više zabrije na to, omogućava i u sobnoj produkciji čuda. Tako da treba samo sluh i vremena. Jedna stvar što sam ja primijetio dok smo svirali više uživo, da smo svirali na puno mjesta gdje su postojali prostori i da su prostori jako bitni za održavanje scene. Imali su recimo prostore koje bi im dala lokalna vlast. Mislim da treba tako nešto u tom pravcu ići u Požegi, jer prostor je jako bitan za razvijanje svega toga. Za mlade šta god da sviraju, upornost prije svega, čak i ako ne naiđete odmah na prihvaćanje, nemojte da vas to spriječi, idite dalje, ako imate kreativne potrebe, držite ih se, kad tad će vam se to vratiti.